Cha mina sisi angizili ukuzolwa nawe. Into engiyifunayo la e-office lakho ukuthi ungilike i-telephone number yahulumeni. Ke ngimsendele uWhatsApp. Ngibuza ukuthi manje thina kumele senze njani njengoba sisebenza emgaqweni kuleli langa elingaka. Sikhathele phela nathi siyavota. Kwasuka nini njalo mekuphuma amathende bona bawanika ihlobo zabo, bawanika abangani babo. Buka nje manje inkomo zethu ziyafa, ihlahla zethu ziyoma manje. Asazi thina faye senze njani. Umuntu owathola ithenda lemvula bamfune baze bamthola inethise lemvula. Ngoba savota thina angithi siyayikhokha intela iyathatha imali yethu kunikwa abantu amathende. Uphi lo muntu obamnika ithenda yemvula njoba kunganethi nje ingoba benza zona nezinto abahlaye bezenza njalo bebethola imali zamathende. Thina senze njani ngoba phela thina kumnandi kubona basebenza emahhovisi anama hair condition thina njoba sisebenza eminyango nje asinawo ngisho ama umbrella. Senze njani ke thina siqulekele langeni ingane zethu ingabi nabazali. Ngeke komele uhulumeni nje enze something ngeke ngempela kuzofanele kube khona into eyenzekayo ngaleli langa. Okungcono nathi sihlale emakhaya akhe noma sinikwa ke noma izambrela zamahala mekuthi abafuni ukuthi banethise lemvula. Sikhathele kwabanini sivota thina.